Case number 1. Akwoshe tiwa. Na akwoshe free buy asokore mampon. One obo ne kunadu Apostle Tony. Owo he ahinsan. Anthony Ahinkan. Ode acho. Apostle Tony no owo ntensere Sunyani Road. Me komi kuromu aho na menam ntensere. Oda you go. Atin to say. Pacho nyame adome. Obeti wa ade. Ade no wayo ni mobo sa nyame be ate. Hwemani nyame be ate. Bibia no nyame ntumi nya ate. Kan akoma toye. Sa adwene na wo tirimu no. Se ye cycle wa obeyi okay. Fa show tirimu ate. Wu da. Wonye boni bia. Wokope wo ba ho to. Ene wakohie nkwanhia. Urade beje wate. Fansa to Bible no so. Na bodi me akoso etiwa. Me akoso etiwa. Ma ne so. Me akoso etiwa. Me nsada Bible so. Me nsada Bible. Sa asema me beka. Sa asema me beka. Eye no kore. Eye no kore tu. Enu nti onyame moa me. Enu nti nyame moa me. Yenti a. Me mpesa me kata wanimu no. Wo bebo kwadu. Se me frɛ papa ne sesi ana ɔkasa nipa na ɔkasa no me hunani nti me nim no na ai sɛ wo betwa tworo eti nya kokuduro de aduro ne fu nani abi na yɛn so moa yɛ wɔ no yɛn taa wɔkyi asɛm bɛ na aba me pa cha you sana kasa pa cha ni di me wo eba boy bi emre bi kra o ma yɛsɛn me my 2 boys panyin no ɔkɔ 19 years ɔkɔ 14 years timre bi kra no na mo so ame no me de akra ne ba eba amekai na wo ne papa mo ho ewo okofodua na akra no num wi Eastern region mpachan wa ha me san no num wi no otu free for down computer bid ne efre me na papa na me hwe no okono no ka asem bi kire me sa akra we gya na chididi esa bedi na chi enya yare okan week na papa wuye ti e ma adwen sa akra ne mi mfi ni bi ba ho no man kofo afro sister ba no ye bu ne ye ni se mi ntimi su nyai aha me so e yo no ni mi nua ne ma de nyina nti na o se me force pe ade e woni tirim sewi no enye wono anayi a na beko nti me hwe boga bi ma me wo atasoma so ne wona damfo fie na boga ni wie be bo no fie e wo tek nti me ye na papa bi so ye madamfo me ne na fa damfo 11 years o a radio presenter bi e na me na fa dan ti bi on na papa ne me ka kire no ti me na me friend se na ma benya adwuma wa atasoma so no so ene so abenya adwuma de a me kra me wo adamfo ni sikani bi wo atasoma so nti se ka wunim baby o de aka akwacha am so ye ben no panyini Mandela o senya mo frɛ no bright na na wo se tutu no o se ne ye kochia no na ne yiri wu ye kra no wa abrochire me na me ye ku na ma no ne kochia ne ka se wo na na no e ni papa na msi yu to o kan di fi ada Sunday be 3 o'clock na me siesie me ho na me koye na me kochia na me bo agu no mo busa me se wa ba hada na msi de bi no mo di mi wuram na me kotochia no na me start ye no busa me kwa na msa na mpache ni di mu me nana ne ochia me techi no se ya me mechi ya wo na me nana no se wo na me frɛ so nana wo yi nsenkwa yi asere sempa ti mi ko fie no na me frɛ nana se se mo aka se no so wo ni papa na je se papa no so abepe ma asem nana no so di ho adanse chensem ye good pa me sum ni pa me bre me ho asena se o ma befa madamfo enti edidi ma na me ka kire me nana ochia me techi na ye madam fam ne nam ne se nana ne ye busan se wa ye panyini se me ba ha ye frɛ me ba no kofo dua sa se ko wa ye panyini se onim spiritual father bia na onim asofo bia wa ye panyini o sika se no mo me e no se enem de betu nanim ti wa na ochia me techi ne frɛ me se o de ato nanim na papa ne se o sofo bi a ye frɛ na Anthony Ahinkan na o ye asɔre wo intense repepo no so ayi bia yi bia ti na ye saa yi na ebesi 16 mu me ka 20 we ya 20 ayi ebesi we mu ene ye contents repepo no so me kra me ko intense ho pepo bi ho we ya sorry one intense repepo no so 1 year bia ti me kra me ko hu na me hwe ne saa na ka me kra ma ba me hwe se no si ya so na sunsum di asɔre de be akora ne ha minti ne ma adwene nyina kai hwe ya enti me de ma me ni gya ma me na me no mo fie na me se man ne me kwa aba e ma me no kra di mani me ekɔ panyi Mandela so osere me ha enti no mo me ne ehunu sofo no e na ye ya na me de akora ne ko enti owie ye no e ne ade no hwe ye to bo ase na se wutu America dodo wo kodu obi pɔ ne so no mo ya sɔre pa chan e na ye de to bo enti owie na ase o mo ya so no ohuru dwam o hye nkom okɔba hye na tale white kɔba
owie ye na kire say okotena ne pepo no so baabi wa ye say o relax sa anti no o che na me sa afro cham me frɛ papa panyi Mandela ne sɛ sɔfo na sɛ owie cha no so some kɔma ma me na aduane ha mekɔ no so de ne bra na me ame ne bɛkasa am sɛ ka me hu no so sɛ ma me ntimi gyegeja no ne ma ne nsu ma na aduane ma ma yi me kyina yare sɛ bia nyina akora ne nkɔ sku ye ti ne nyina afiri na ayim na me ye ya na me hu no owie na ɔfa akunya na ɔbɛtena ase sɔfo no to ɔfa akunya na ɔbɛtena ase na ɔmo ye video call no frɛ panyi Mandela na ɔse ye lady na ɛwa ba wɔ no ni o na Mandela kan yen say unhu se ne ho ofa pa na se ka onwa nyes wa nya oba na nsan so be wa na ka me ma wo wale no no e say na ne ho so ofu na Mandela na say enko obe wa na mkam tin se me kura de mo keka kan akola edie na obe no to owie ye no me kura na wo ye say sister insuro na me wa ha ba ya metete a me de be kan na wi ni nyina be de be ko e na o kan ye hye mi nkunan na me see you nti me ye na o kan asa na o ma akola ne 10 cedis ya bo na me na chi nyina bia na me ni nyina a kire nsa akola afan ye timi de ade bo ni tire mogye nyina enwunu no ye dwa ne gunu se kromfo ne ye borom ni de ha akola nti o kan asa no na hye mi nkunan me see you ne ye be afi nti ewo ma Friday na me ne akola ne ko na asoro no onya mfa ne mpaibo ti ada no na akola ne kokotu no se daddy mpese me no nante no se yo ne mbe nante de afa ne mehia me panyi Mandela fi onom dase na me mefa won konkran ono nkran no stentins re ande oba ha fi adanko ha fe de ye twe no de akran be ko de akran be konfa akran ko nti ekobo be sa na adu be se 9 to 10 e na me ye san afre no wo de me ba me benti ma adu se me yiko fi kola e na ye san afre na ekobo 9 to 10 obo da be bi di Brumo hotel se de wo ubodi hotel no fine e wo race course okay ye honom no da nti o no aka me se ne ekobo 9 to 10 me mfa akola ni nhia no hotel mpa chan ya wada no be asori fiada na ne driver mfa akora nye de nkonkran na me see you ti wana me de akora ni ehia no ti ye tena ase ya kobo be se 12 mu ho 12 ya agba apa ho na nsa na ode me ba na obai ti kwa me ti ba bia ye didi no na me pese me sorry ti mbesa akola ne nko akọ no ode ne kwana ka me sorry ko nto ya na obisa so o ma me we frɛ ne bla sa 3 times na me pese me ba e na me ye bibi se so obi do be ko no wan sole a me na ehu e bia enye na me sorry ye na me call ye ti me kwa no esa ha driver ande ne ko ndo be ya sole fi ada na akola ne tena ka no mo ko nti me ye se me si kwa so ne wa atasoma so no nzongo nti me se me si kwa so akọ no se da bi ade asa nti brame enko me hotel na ade achi na wo ye de ukọ na me si de that time na wo ba no we no driver and akola ne ye ya wa don do ya so nti no da atwe ti brame enko tena me hotel ho no na ni mu tete ya na akola me si de bi me fa ka ha wo run about ho na me kom du santa me so me tonwom ti me de nwom to a be en kakra me de ko boys ne me number bi hu a me yesa boys ne kura ti me hwe me di nti me tonwom akọ o ti de bi besene me ba ode akra ne kontina me ntimi na me di na chi ka me tena reception room o ti de bi na me ne ko ye ti ewura adem on na akunwa na mdu mi phone am tan system di mi ti to akunwa nso no mada kon mama nso owro no na am si so for panyin na ma betena owro me kan do mi ti nsa die na ekosu die na wo be hwa na am dem ye nti ne bat house ne hye hotel nim sei e na owro ni nika ne ka singlet sleeveless no owura adwae ne honom na osan pie baaye owro no asan pie aba for be no abetena akunwa kase mi so se bra me nhwa ade na me si papa mi mra no nhwa ade de enti one man me sorry na me ko gina nanim o se ma me nhwa ade na me hye jogging trouser any top bi se di ti gususa e wa na o raise me top me so obi a me no nye fi me mpese o betachi eyi me ba kito apa me je ko 2 years enti mitembe bi din obi enti me mwa me na me ko nya adwuma na mitembe bi wo ye me ha me hwe me ba na yetu ya me ka me di bi ye ya fa na o raise me top nwan se o ne me da wo ne mpa ne so nti o de ne be ma na o da kakra bi a na o de nse wuru ase a na wawura adwae ho ne sase no di wura wase ase ye gye wa wo bi di nse wura wase sei na wawura adwae ho o ye sa na wawura adwae nti wa na de oye no me ho nto aso rezi me yam enam kan se na ekobo be woni se wura wase aba wo yam aye no wawura adwae ho binyima de kodo de ko no asan aba wodi wura no wawura adwae no asam to am ye ma adwen se me sole akọ na ekobo be fo e wa na wabusa ma opemi me mfi no se sole ko na nkomo nye de ne e be san akasa nti wa na me sore ye na me ku fi nti edi be se Saturday no na mfrem sa daddy mpache o makodru asunjo se o ba no ya be dru pa ne nani ji age no
nani agye pa na se na osi wan mi die me so kora so me intention me nya sentina no ko me nya mama se no obeda na afọ so ya na se me bani ntimi me sa de no so wan no na che se ubushi anana me ya me nwanwa me nya ne hwe so kora yo ka se to so bi ka so wan dia se wa ko bu ahia no me so me nya ne hwe wa ko gresi ni so akodi ni jate me nya ne hwe enti o kan sa na me ya ma adwinti anche ne move ba bi a papa ni fi oboga ni fi afi ba e kakra no afre me woyi kakra no afre me woyi ti wana mfre ma me nua bi kan se sofo no fra kakra no afro woyi be me mpese me ne birthday akra na wo ne ko me sende akra ska 3.7 onko nhie mu a 1.8 na akra de bia yi ni ntimi ana mhwe mba be osan ye woyi na ne na te otene ho ye den se na osi bra ma me nua ka se akra no ho ntimi ma me nye de me nka se nti am se de we oye woyi ne me mpe saa niema na obesan me mpɛ saa de ni bi na ma me se o ma sofudie ni de o mo pɛ ma panti mi hwɛ me hu yi na me se saa niema on frɛ fem bi na me mpɛ saa ye me ma me de me se o me ma me ne papa de o ma fidim ti ma me nua de me se o mu nim wo ye wo ye tepe nyina su so no tu firi akwasi ya ase ti me ma me nua bi kura kɔ saa kele bi ni bi no ai ni Emmanuel Salvation Church ye nti o mu nim wo mo ti ya na me ka se me nkɔ no ho bi to ofrɛ me saa ofrɛ me senti anhye na boga me hwɛ o ma me ne kɔye nti wakɔ be 2 months no ofra me a me ma na dwene odi beating ka me nkɔ no ho bi obi ase man say be me nim adekode oye no se brane ani akora ne ho nkomo okay ti ada no oye na akora na so nam kan say daddy say ne me akora papa ne so ompe no akora ma dwene ne ho saa se sika bebrebe madwuma me nyina nti se ka benya soja me so matena nkra ne olabadi kanto ma bia soldiers woni saa ne dia na ko mo ntia no aye ayimu de na nyi ya naka na wo ye se ne memra ne ni akora no nkomo se wa frɛ me se me nim afi plan o de fa so frɛ me sim nim se akora no nkomo me koma me picture wo ha me ye nipa me nti sese why me basa me hu nyina aka ma picture dada no we mo imagine Kevin mo fan to so me oh me ye nice oh Eradi bebo ye di na ekofu allegedly say ye mami kan ye no kra Biao me ana me be mani me no ni ma me waja no ne papa da ma som sana me de anyini afa me ye no baby say bagale sweet jo ma me ono so babu ami no aye me say me babu eno ko adwuma no waja me wona me amemre into ofra me na me san ko ye no na me ti won di me dro no tie akunya kase bi mu na flute gugu ni ncheye so ya tena kura ase da me hu ya na nuane ase mo tie nuane kwadu aniama gu ni nche nti me yam hye me nti ehono man na me tena ase na me chia na ga ebi so ne kasa sa me yare na waka nse me nya sika me ma bi di akọ hospital na ga ni see you ti me ti wano mu di nkomo ni wi afem hu so hwe me soro me for na ni to hwe me sa na me na me mia me phone so eho se na ade na won wale ye na me se ma wutu mi nya ba ma bia na me no obi cry tim back to back won hwe me ye ntima ba ye adwuma meja na hoko 2 years ehono mo se mema atwa ho ahia bebere na ade na won wale bi na me so o mo wo yi o so to mema na atwa ho ahia bebere am se mi hu mema bia ehono mo se ane ne hwe ho ye pa na mi hu ma hu so ye gu ne adwuma de ye mpefin ye mpefin na me se ansem be na papa ikika aka kire ni nti oye na nkofo ye adwuma we boss ni fiti ma dwe se me sole akọ hono ma no aso mu sole bra me hwa dress am de ko ye na me de atoso no me hye bandi white mi mitini me nyina me ana me makeup nyambo me ma me ana me yesu mi nsuan ti we na wo dress na wo ko ye me ana ma so mi ti aye me ho kama e bi kra che se wo so bebrebe na me ko ye ti me ko e ho anu aso mi mu se no aso me yi no already no asad ma tompa mu aso ne me da ba wia ne do de ne be ma no da kakra de ne nsa no hye wasesa no awura adwae ho wo de hye wasesa no awura adwae ho na de to so 3 times no asa wa yi bibi da won sa so se no de kwa na de wura adwae ho e ho na me hye matali nyina nti obe no ma hye mata no se ya de wo ko be o che nka me ko hwa de kodi a wo ye no wo adwae ho na bibi ka chem se me kwa obetimi atene ama bibi no wo ya obetimi adane mi mu man se na mi gyaye to wo che ya wo mada se ya kasa nyina no wo mai last one we ni bibi se no de ko de nse rewa se de ko ye afi me twe na no wo mada nti obe ma hye mata no se wo ko
o ko ene agi 50 si na kwato adru na ma de mu hu ameka se wonyim 50 cedis ebom gina kwato adru na ma de mu hu ameka se wonyim mama efiri wonom na bedu fie no ade ekyenye no ma se ti nsuo ti sese de ayuo koko api no ma se aye pache ti nsuo mi dwi ma se san na mse ahura de de na makofa abefie mi kra akola nwa sembe de konfie de ade na mayi afi mi dwi ma se san mi kotuto nduro ko be se 3 million ansa na ma se de ne ko hono mama mi ma start no ma wuanya ne ma ye basa aboka mpo mi pe nyina fe me no ye basa na me friend say me ba ye me paache wo ma setia me ba ye ma setia na ati nsuo na den na me yesi wo se oba ne kora me de ni si kan be se 4 days ni e ma ni si dwane nti blank na be hwehwe oba na me se enti di adwene na wo se me na afrem so se akora na e den akora apam ne de o san afre me eno kora na ahye me no akora ne nti na awi ama adwene frɛ no apam akora na nti na wo se me nti se akora ne wai akora ne nam nkana ho anu afrɛ me apam ne kora na sika me am de akora bra so wo frɛ me se ti akora na fe de nkana no ne nam wone nam se e ho anam de ne ma no nti e wa apam akora ne kora na wo frɛ me ye me sa no wo ti papa ne nkana ne na hini ayi sofo no me pa cho me de asam ne ko baabi e me ye frɛ no de oba wo ba wa ama na nipa kro odi manim di me chi na sofofo a me bo ka drop onim ni nyina no o ye radio presenter no akotena fi ko retire enti om ka asem mfa asem no emla fie afa me de asem no eko fie na papa ne frɛ me se om de me hye ne nsa na me ka na me ka ma bo ni mprempre nyina so me ye obi adwom san hwe akora wontu ya ma ade ma me afa eduro na papa ne te face to chi ya papa na afa no anom se ya ne fa ne kokot court kurenti ne nyere ni se wontu yaka no yare no so se senye wo no ana mabusa we no wo mo se wo no ana onyi ni timi nsan ko busa se ken wa ka se yo no ade obeji atum na ka ya bobia na watu ya san ahwemi na makobusa first one we do onyi ntum ntu yaka nsan mebusa se ken one entu omu nyina kota na chi se omo mpene mani ntu yaka no na eme na me se ne pen mfa hingosi am samo ka na akose papa ame na ma se ne pe no ne madam samo ka ma se papa we pe ne na papa no wa chan mu mimi hu ade kodie ni hu ade sade agina na mo se ye nkwa me de me ba na bre ne first for mo se ye nkwa ye council wo dem de ndie be hu ade kodie am ye ne wo de ne nsa ewrezi me twa mi hu ade kodie am de awura mo se ma se ne pe dia papa na ne wo de mi ye mi hu ade kodie a wa ye mi am se ma se ne pe se papa no wai ono akra ho na sofo no wo ye pen ye be hu no wai o penentins ro ne fiada wo ya aso Friday bi ho no wo ba e na wo sa ese chanta abotre junction ho no mazanti Friday bi o ya aso ro ntins ho Tuesday but wo se bedin bo da kwadwom aso bi di si e de bende o to bedin bi wo so no ani bo se wan bo e na se adwuma odi anti me na minima de kodi a me de watimi me se mami ma boka picture ne gusu ne ma boka me hu ntimi ntome ebi wo so bebili me ma ni bebili SOMPA FM. Me mani bibili si ya soma no abe se me sa se adwuma me nyina ma ye memremre ti o mo se me gya efi adwuma no mpacho se me hwe ma me nti me ba na nkosku akora na se nkosku mi chini ye tu ya me kana me de ni nyina ekosa nti akora na wa sheda ko hospital akoye proper check up ya ni nyina nro so me kom na doctor de ohu a malaria me nyale malaria from 9 months kopim se di bronya ma ya be okọ asori ahunhumu HIV no atode ama me si hunhum HIV yes I mean fa me busane say me ma sa papa busane say ada de na maye no se me ba ne ba ho be wia ne mo gi miska mi ntimi ntua o so ba ne be wia ne na abrampa da me ba ne be wia ne ma e won kran to gi miska mi nya ska mfa ntua iti anu ntu no wode yade na ma am say enti ma boka me ho ntimi to we dro bi na HIV no physical no waye test doctor hu hwi wo se uni bi hu hwi ni me so yen yanso ebesan akoye obi wate ai bu fra osofo no maye abije no mfa je se na akora bi na o ka so mbeshi agabusu bi no ono na afre na bi obefa osofo agabus ai sofo ne nkora ni bi ayedai yen fra agabusu no mpa che ni de ne number no meme mamti wa tena se na osofo go find ransa wo de tena se ne mfra agabusu tiwa be yi agabusu no mba ne ma mo no mfra doctor en kom am de me se ba ma baba ne tena se na yenwi asem di
agabusu no abusuafo ye papa yi number omde aba no wo fry nkokora na ya friend sofu kitu bi ese friend agabus etu so oba ha o chena omle cause asem we nya asem a ye di ho agro ye no ye tete ho because ye frɛ papa na ye nya no edwoada ya nte hwede a ye bebiem abobia because course a eba ye so course eba ye so ye se mai wa bebre wo ya oto obekun etu omusuro sete sade allegedly eye se ye ka ho asem maame sa asem nyina isi daben last year 2025 actually 8 months ni di bro ni be se me nyu obi anka mame last year ni di bro ni on kai boso me krono last year ni mu no boso me kra mo yes Kevin pictures no for ba fagu so me ewe said ya sister yetumi asode aseye free ni dua so hey Kevin hey Kevin fa pictures ni koma no wan fa nkoma no Kevin also the amount picture for na fa koma no audio ben abije audio ben na ase mo oni hwan papa no mo fa ntu mai Kevin fa tu mai audio no pictures in bibele was absolutely say Avianto. Hi, guys. Say. I'm not my first answer one fan. I'm a flow so for back on. You mammy, how are you? SOMPA FM. No, fine. I didn't echo. Was I? There's some one tone, meet you know, can I make flow so far the bus catcher? One who told me, bow so Jimmy non banners of a proof. Me hon told me, intimate sama back into me. Tis over him. But I'm one day to move you. This call will be recorded. Says away. But you'll move you. Okay. Now, I wish you can have every. What they are called hospital now, what they are heading. But you're scabbing. Nana Mandela can the man. I'm quite Nana Mandela. There's can you scab the Sumiam DD. Minis Kavia one. Okay. They say their own hospital be wrong. Hospital, Macquam, Yanqua, me home told me hospital, me come who had the crew. It's just a nurse and boy, me private, me call special hospital. The honor me quite scan was Rame Deco, me Cornwall, a evil baby, as quite sizable. I said now, senior hospital, yeah. I've never saw try hospital, show. And your hospital, the doctor now, and now say spiritual. And your hospital, Yadi. In your hospital, Yadi. Okay. And there's no hospital crowd, and you're good, when your results to be a lambo. Okay, Cocogis can a hospital, right? The scanner, so many sick can senators can find if you also me. Okay. Now, I do my channels after. Mammy, you are only suffering common. Yadi started say, but what should I am with cardiac hospital? Make I no mammy, a papa na and I'm no son di no Mandela and catch him say so for na money 10 million or person who told me to a day 500 account on mammy 15 million no one. It is our papa no Mandela and I'm so papa. Or no na ye ko fia on any reka tutu or mamma me name dancing in on meeting us off for no my says come I don't know go tutu umbom tutu say men are massing a pen and makwa Jimmy niso and now a ma form so watch him so for the farm ma pa me type on the woman. So Mandela no ha. The number no ha fama na Mandela chira na oko ba we sikani to was say oko me pa cho wajaiti fi was here o se dey habi enti dey
SOMPA FM. Omo di me rough sa say me inform omo sere as omo de maye me nima de ko me hu ade ko do omo de me ye omo sere me kan hia omo besi ne Mandela na no so hu so fu ni say no o si una wo ko say so fu anti so fu ne spiritual father ne mre bi no na yere se sa ne niam ase wo ko na so fu ne be share ne nkom say wo yiri ko nti hu apake niam am se na we nkom je nti anu nti won ku mimi ni pamu no nkom she we nti no gina na chi ene ye wo mo unyi ni se mam ti wa yare na wo yale oh mami oni wa da all right there but when your infections be mami o picture bi nso ni ama mi ntwa me nyale me nya nipa me nyale me nya akora de saka me yare am cause ade no de me nyale nya sei no se na wo ye wo dan ye na de na no de se ruru ase a no de awura adwaye be me ko ba bia mami no de aha no eyi no de me ye mami me nyalo de me ye bibi me hu nsuo ni be se mensis be si ese bra na Mandela ne number no e be si ese me mensis me bi ma mi nya moja mfa nye hwe unya na yi me bi o mensis ma mami ntimi na ntimi nidi me timi fon wa wewe nya me nyale o ko hospital me nyale hwe ni me nyale me se chan problem we Mandela agabusu wenya nyale apeke ma hwe semuni menyale hello mame. Papa Gabus radio asum dwen ka wo Mame enka wo so na ho te say nyango pa do me ho bebre asama baba wa yi burusu ya ye nyina ma yesen afem kula na ye hunu ne ye o ka no kore na kire ye ababa we fe na kosu atiwa wuni no akosu atiwa ai obo papa ko na dubi se o papa ne na kodeda ma ya le apie mu mensem de bebre eye o papa apostle me papa apostle mu de wadaroma body no se friend apostle Antonia Hinka oni onu agabus o ka so obehia me kora ye fra se oni me pa o so agabus me de me sister is oni me uni me pa wo ka se mo behia no na wan hia no o so uni me pa minti mo onye no se do oni ma friend se Friday we week me ba oni sister nyabotre na so afa wanu odin nyabotre okay agabus radio wadaroma mame uni no matene kasa wa chire honum minim kasa no pa yo nti mesra wa ka me pese asam no ye de twere ho na ifiti ne wada me pa cho tese no anse frena wo from na mpese mi hu bota mi di kana oba ne kasa ye mi se bota ye se obi di case aba intinka mu betima frɛ a se nka mu di ka frɛ ansana papa Gabusue nyabotre na tie na ye nimdia ye wai ye frɛ papa no ne line nyina enko ena me kra ye me se me ba jo so nim ten na Ash Wednesday and then you start lunch and then you start lunch ye nyina ye na ye lent ye dum ye fun Agabus ye lent ye dum ye fun oh me ba jo na fasting se obi aduma musam de wontimi obi ntimi nkyire mu za de on sa wo ka se woni de wo ye no mama tie osofo Agabus ase yedi ni die no obuo ne yedi ama wo ba wo no pese wo beturo seda ya asam na ye ka no eni die no me pa cho na wo frɛ me eni die no obuo ben na me so memfa ma wo wo ba ye na asam na wo ka no yen ka se na asam no wo ka na ye no kore yen ka se de wo ka na ye no kore enu to ba e cross me nkata nanim na msi no me nkata wani mu bebo obi kwadu me nkata wani na nipa ne kase nipa wote won onim no asembe na wo be okay enu wa buru sam so ana me se de asem no me nyim me ba jo enu wa se wo bo wudi wo mu se wo kra won ne kasai se mu be hia no me na kasa de wo kan no enyan tro me na kasa enyan tro eti ye fra wa so ma na kasa no mitimi se na adwum ha no o problem into there mama ntie won komore na ye hu ba di wo mu nti na me ma me fra wo sa wo de nke fra wo nyare because nyo no akoye ne bone wo se asam wo bi na akora wo fra ne se wo be hia no man hia no na me pese me busa se ye no kora me na kasa me ka se me hia no na me ne di nkombo me ba cho ane no kora
ene mate se ye de ye o papa wadawroma ye nya no eti fatu nani ma esa baba we de asem bia bedaye eti ko ma ye ntene nka ya ka se ma me wo Kumasi ana me wo Kumasi okay me da se enti me kama fresh wo so fa gabusu ya me nimu ni ya na enti ya be ka sa why na me shop ma me na me nyoka me se champion brem so